We would like to welcome on the show ang presidente sa Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association, Sir Percy Guarin. Good morning, sir. May buntag, Ma'am Charm. Okay, thank you kayo sa inyong pagmataog sa iyo alang sa pag-guest diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Anyway, anad naman ni si Ma'am Silig matag sa'yo. Well, on my right is a very lovely lady, usa sa mga principal sa Department of Education, specifically on the District 2 of Cagayan de Oro Division. Atong i-welcome ang representative and one of the Board of Trustees sa Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association, Ma'am Almashela Aloro. Good morning, ma'am. Good morning, Charm. Okay, thank you kaayo. Guwapa kay atong guest karon. And on the other side, ang atong usa sa mga teen athlete, si Miss Noreen Baldomar. Good morning, Noreen. Sorry kayo, nakamata ka og sayo ning Kabuntagon. Anyway, mga kapaglaom, sila ang naatasan nga maghimo og training, special ang mga training alang sa mga kabataang gagmay hangtod na sa dagko. Atong pangutanon si Sir Percy. Sir Percy, asa nagsugod ang iyong passion sa football? Siguro it started with my family, no? I grew up in Dumaguete City. The environment, Dumaguete City really is one of the football cities in the country. My mother, an athlete also, not dili lang football, no? He was in So family of athlete, good mo? family of athletes. Then Dumaguete is puro gina soccer, ma'am. Like naay isa ka event dito, murag ka Manny Pacquiao ba nga event. Everybody stops. It has become an everybody's event. So every time na ay national invitational ito, bisag pwede ka driver gani mo hunong na mo tanaw lang sa field. So gikan pa gyud sa pagkabata nimo na mold na ka sa vision sa usa ka atleta. Yes, ma'am. Kay unsa pud ning Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association? Tell us about its mission and its vision. Unsay sinugdanan ni ining tanan og naa ba ni siya usa ka organisasyon nga naka-umbrella siya nga tuwa sa national level? Yes, ma'am. Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association covers the Cagayan City and of course the province of Misamis Oriental. But it is only one of the members under the Philippine Football Federation, which is also under the international association kaning gitawag nato FIFA, no? FIFA. Federation International Football Association. Federation International Football Association. So actually all the programs are coming from FIFA, going down. Actually na pa isa ka grupo, Asian Football Confederation and PFF and SIMOFA as a member association. Ang SIMOFA, Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association, is one of the grassroots program aning FIFA. Yes, actually grassroots program is FIFA, no? Ang SIMOFA is one of the agency that brings it to the kids like Noreen. Okay. Actually, the main pillars of FIFA actually are tulo lang, no, is to develop the game, that is to continually develop, improve the game, ang football. Then the second is to touch the world. That means creating lots of competitions, grassroots programs para gid matouch ang pinaka kay pinakaubos na. And of course ang pinaka last is katong to football para maka-build of a better future para sa mga bata. According to my research, ang mga sendong victims mo'y usa sa inyong beneficiary sa inyong first nga paghimo ni ini nga program. Why is that so? I don't know, maybe because sa atong suri-suri sa football, no, we felt nga na I need to help in the national effort to help these kids. So To reach out. to reach out to these kids, and the only thing that we know is just bringing the ball to the field, inviting these kids. So mura bag ilang ipagawas ang mga stress nila gikan sa atong sendong nga panahon para ma-relieve sila. And ang outlet ana mao ang sports. Yes, football has always been, being a team sport, football helps kanang mga kabataan to interact with other kids, especially sa case namo karon sa pagatpat, anhawon,
And sa Kanituan, where there was, from a sleepy town, barangay sa Pagatpat, suddenly, Nahimo siyang nahimong daghan kayo, bibo. So, I mean, ang mga... So, daghan na mag-visit ito. So, because of that, one football, no? They were able, mga bata, Okay. they had the opportunity to see. Asa na naabtan karon, ma'am, sa inyong association? I mean, how far have you gone with this program? Unsa na naabtan mga places, unsa na event nga nangahitabo ni ining maong association? Actually, daghan na good charm. Nasa Hingoog, si Sir Percy, sa tinuod lang, dagdala na siya mga bata, UK. And then, karong April 23, 24, kani si Noreen, uban si Sir Percy, madto ni sila Davao. Wow. So, ingon ana naka... Layo na gid mo maabtan no rin. Oo, ingon ana nakalayo. Unsay role sa DepEd ni ining mao nga program, ma'am? Actually, ano na siya ako explain. Ang Simofa, nangita sila sa grassroots. Ang grassroots are the kids. Yes. Ang naay direct access sa kids, ang DepEd. Ah, okay. And so this is a perfect partnership between Simofa and DepEd. Unsa ka importante ang pag-train sa atong mga kabataang gagmay into sports? Okay. Because we want full development, so dito ta musugod sa small ones. So, not just sa sports, gusto po nato i-inculcate ang values sa ilaha. Discipline, respect. Wow. Okay, dili lang sa ang ilaha lang potentials, no? Dili lang physical. Dili lang physical, mental. So, apil tanan dito nato na sugudon sa small ones. Okay. Noreen, yun sa pagtabang sa imong life or sa imong personal development ay unsay nahatag nga benefits sa football sa imong personal development? Dili na ko maulawon. Sure, palig ang mic. Dili ko maulawon unya daghang ko'y na-meet na bagong mga amiga na mga private. Unya So, na-expand ang imong world. Taga-asa ka na rin? sa una taga Butuan City nya. Karon taga Cagayan de Oro na. Asa ka nag-school? Sa G. Reyes Anawon Elementary School. GL Reyes. Okay. So, pag abot ni mo GL Reyes, automatically or immediately, nalapad ang imo ang kanang community of friends. So, kay giapil man ka sa football. Oh, Nya imong school, wala pod ba napabayaan? wala man. Gi-share yun sa imong coach. Gina-share ba yun na, ma'am, sa mga teachers nga kinahanglan yun balance ang usa ka athlete. Kinahanglan jud nga dili na ta nga side. Kinahanglan balance ang imong studies o ang imong passion sa sports. Tanan dapat balance. Okay, I hope balance yun na rin. Sir Percy, Coach Percy, I say, you have an excellent record sa imuang athletic field. I mean, journey nimo sa imong pagka-athlete. Daghan na kag mga trainings nga napilan. You could have earned many thousands of money, pero nganong diri man ka sa usa ka activity nga you will earn nothing. Actually, it's the satisfaction of being able to help, siguro, ma'am. Kaya makakita lang ko na lang rin mag-agi ko sa anawon. Sige akong tuyo pagatpat, mangamay na nako kay magdula. So, I have to stop then. So, nagyod sa imong dugo. I don't know kay this murag di gina ko apart ra siguro sa akong personality nga. I really want to kind of help or something, make these kids happy. So regardless of Regardless sa murag kapoy na ka or something. Yeah. Moadto gyud ka sa ila, Ma'am Shella. Kabalo ko sa life sa DepEd Kapoy because I am one of your teachers. Ganang mo take extra time spending your Saturdays and Sundays just to be with the kids and do some football works. Ang passion man gud ana, charm. So walay kapoy kung imuhag yung gusto. Correct. Oo, niya. Anyway, nga naman daig mainitan, no? Okay lang man, kay wala Ano itong mga beauty? Oo, walay problema ana. Ang importante man gud, ang physical beauty man gud mo fade. Correct. Pero kung dito ta mo touch, mo train ta sa football, aning mga bataa,
kana ang dili gid mag-fade. Correct. It will even multiply and it will last. Agree. Wow, ganahan kay ko ato, ma'am. Noreen, what have you become because of football? Unsay kuan nahimo ba kang honor because of football or nahimo ba kang instantly a friendly one? Unsay nahitabo sa imong life? I learned respect and discipline. Wow, nakalearn na siyang respeto. Disiplina. Very good, Noreen. Okay, what will be your message to our viewers right now, especially you, Noreen, sa mga kabataan nga parihan nimo, unsay imong message sa ila? And ma'am, naaba mo'y upcoming event or gusto ba mo na i-plug or it might be nga nanginahanglan og help ang inyong association, you can do it here. Let's start with Coach Percy. Ako lang, I would like to take this opportunity to announce lang, no? By May, night guest ang si Mofa, Chibi Kaligdong, one of the popular Askals, is coming to Wow. to city. Is coming to Cagayan de Oro. Yes, ma'am, para makikita Pwede sa mga i-guess na to kabataan. siya diri. Ako lang. And ang akong message to the parents, it is always very nice to wake up in the morning happy. Correct. And of course, it would do a good sa pamilya nga you have a kids that are healthy. Correct. So one way of doing that, ang pinaka easiest siguro, instead of bringing your kids to the mall or something. Bring them in sa field. Bring them to the field. And Pinakadoon enjoy. ninyo. And hopefully our group, the Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association, will be there. Wow. Thank you kayo, Coach Percy and Ma'am Shella. Okay, kids, kung ganahan mo sipa, di mo mahadlok ka ng bangga-bangga, welcome kaayo mo sa football. Kay sa football, dili lang ang physical nga condition sa bata ang atong i-train. So, ang sports, values, naa dinhi sa football. Welcome mo dinhi sa football. Okay. Asa sila mo ato day, Coach, if ever they wanted to join this football training? We have this program sa mga Sa mga schools. Sa schools, no? Although not all, but Kanituan, Anhawon, and Pagatpat, may Pinaka-active. Pinaka-active karon. And of course, you can always go to the sports center. Natay mga coaches na naadya karon. Sa Pilay Sports Center. Sa Pilay Sports Center every afternoon. And of course, kanang dinhi sa atubangan sa Country Village. Kanang gitawag natong sports park. Okay, Noreen, unsa imong message sa mga kabataan nga naminaw karon nga parihan nimo? Kung gusto mo dula og soccer, dula lang mo. Nadula lang sila. O, di siya maula. Okay, salamat kayo, Noreen. Ma'am, naabo may mga greetings sa mga friends ninyo nga nagtanaw karon. As advance happy birthday na lang kay Dr. Alingi. Oh, hapit na iyang birthday atong Supervisor Charm. Sa Panimbaya, diya sa ako ang partner. Ka Arwin Aloro, og sa among family, og sa friends, Mrs. Gaira Mara, Dr. Ong. Good morning. Okay, Coach Percy, imong mga Panimbaya. Nako yung favorite term no nga ginagamit. To all my friends in football, continue helping us. I like that. Thank you kayo, Ma'am Shella, Noreen, and Coach Percy. Malipayon kami ning Kabuntagon nga nakig-uban yun mo kanamo. Meantime, mga kahigalaan, aduna tay caller on the line to answer our Bible trivia. Hello, good morning. Good morning, Ma'am Char. Good morning, taga sa atong lovely caller. Dili na sa namin silingan sa Hope Channel. Oh, silingan ra. Okay. Yeah. Ma'am, unsay answer sa atong question? Ang answer kay Nazareth. Nazareth. Let us see if the answer is correct. Yes, it can be found in Matthew chapter 2, verse 23. Congratulations, ma'am. Naba kay mga greetings? Oh, daghan. Sige, go. Okay, greet ako ang mga staff sa Panimbaya. O ang akong brother dear nga si Glenzon. O ang akong mga igagaw sa Upper Carmen Point na address Lais.
lead a family o guban pa. O ako po i-greet all happy Sabbath ang Masamaitas Male Chorus ang akong mga upline o si upline Monje. Uy, murag upline galing. Okay, thank you kayo. Meantime, mga kaigalaan, atong paminahon na usab ang usa sa mga grupo nga bantugan kay member ni sila sa Psalms and they will be having a concert coming up this May na 2015. Atong ibalik ang atong BSU Masamikos Male Chorus.